The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kikena kan thai under 17 jong jala Meghalaya kila Khur ya Jingjop hagasis dang jong 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament arja upon Rio kabla long ha Dr. Ambedkar Stadium New Delhi haga khat pratrik unailar arja upon Rio hagani ke kun ka Meghalaya kala panlim ya ka Chandigarh da arko lanon bad yakine ki artli ki kol ayo bantap da samla Genefa marthong ha ka minute ke ba khat Rio bad ka samla Wandari rani ha ka minute ke ba arpsan jo ka kelas step ka Meghalaya ka don ha ka pool di ha ka ni ka tournament bad ki kan hun ki badan ha ka pool di ki kan thup ya ka Meghalaya International School Sports Organization ka Chandigarh ka Dadra and Nagar Haveli Andaman and Diu bad ka Madhya Pradesh la ban pan kan mau be ka jala Meghalaya ha ka under 17 girl la mikmat da ka Little Star Higher Secondary School Nongba Benther ka baden Eastern West Khas Hills District bad ka Jingjop ka Little Star ban mikmat ya ka Meghalaya sha ka 65th edition of Subroto Cup International arja upon Rio kulawan hadin bakla job ya ka state level Subroto Cup arja upon Rio hasalong ka Meghalaya kan hap mi mandan biang ha ka khat khandai tarik unailar arja upon Rio nagbenta ka khun ka ba ar persya ka International School Sports Organization ka bansalong ha Subroto Park Football Ground New Delhi ha ka por live je janmi smart card hayung dorbar sechisen wa mastap ke Is kata baik smart card sangnya sangka. Nhà em khá mất cả tại vì em SIS mà Gak jingyat apa saya lah yang sortar hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS KP. Untuk ambil karakter kata. Jadi ni kon pi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Kalau dah pi dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter kan lah ya. Yang ni kon pi hap lek operation ni yo. Te gua kam to hap penjan ni pi ka paisa ka hap lek operation ni. Tahu pi MHIS card pi dan ni smart card. Tengah try bayar riu pi. Ri nak bagi mon lek yo yo paisa sumar ni kon. Abenda ni ksir yo sumar. Kebelah si bona, kalau ia lah atau percangga fu ni ya. Ini kan mana dia smart card? Kan teh. Kebelah si bon, mau.